Abi tak rojek padahal tepan jeneng dalam yang sayangan. Bededim maben sayang engkau berdeng ewisi. Apa yang kelako? Tako temu lake. Bede ada. Becok nyak benyan kan? Toron aku mun ngocak benyan. Tampuruan pani kedebun Kanjeng Nabi, kedebun Kanjeng Nabi, kareng lake ataupun kareng bini. Lebih-lebih ada orang laki ke bini na banika. Banika mondreng laki, banika sombong rasa tampuru na sakale. Pakon tetireng bini boy de bun Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, ashabal fadilah, para alim ulama, para nyai, langkong-langkong setuju, pengurus muslimat Ancap Palengaan, sebatan kau letak ta'zimi ben sangat-sangat hormati. Setuju para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Langkong-langkong sahibul bait tempat Kak Dinto, Bapak Muhammad Sawi, sekeluarga yang berbahagia. Pertama puji syukur dak Gusti Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekaping dua, salawat ma'asalam muka-muka tetap pada Pak Aban akhir dak junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabbu sebatan kaula muljaki juga dan gula kaleb, para tokoh masyarakat, Bapak Camat Kecamatan Palengaan, Bapak Amiruddin sareng staf epon sebatan kaula hormati, sareng setuju para pejabat pemerintah, terutama kepala desa rek-kerek maupun setuju jajaran-jajaran epon. Langsung dek pengajian karena bon panas tanggi. Debuna Gusti Kanjeng Nabi dan gula mangki keterangan Kak Dinto dalam kitab Arba'in Nawawi. Debuna Gusti Kanjeng Nabi orang sepol kompolan adzikir dak Gusti Allah Subhanahu wa taala pada bayi tojuk mancing maupun tedung mereng. Bada setedung mereng. Mon bada setedung mereng tuli cegai soro tojuk. Polan gula ni kaju toju, tinggi. Alhamdulillah sebung setedung mereng. Tebuna Gusti Kanjeng Nabi de rememon orang lebur pol kompolan inga jeriah, maka tebuna Kanjeng Nabi hafat humul malaika. Bekal angip pongin malaikat nangi sekitar jeriah. Gula ben sambian tikel tak usah oning de robenah bernanah malaikat. Cokop gula ben sampian yakin de berdenah malaikat panika saestonah sobung bebitong nah. Tak oning de bebitong nah mun senyamana manusah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sobung be tesebenyan malaikat panika bu enggi.
Mana bisa wajib eka oningin sareng tenggu leben panjenengan benyaan sapa napa? Situng malaikat. 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. 6. Betok belu. Sangat 10. Alhamdulillah berdekunan pengajian muslimat. Gas tugas seseteje banikah ampun etan tuaki sarang Gusti Allah sami sarang sesapolo banikah la ya'sunallaha ma amarahum tak toman melanggar tak toman maksiat para malaikat ni kedek parentana Gusti Allah napah seperintah aki sarang Gusti Allah di antara nah dek malaikat sehadir saat semangkin panika ipakon nyatet paseraan sehadir bu pan punima abu punima bu satima bu lutfi bu khotijah bu nika uning kapi malaikat matoraki ke ajunna Allah depak ke ajunna Allah langsung mator alhamdulillah Gusti abdina parengin tugas sareng ajunan kaangkui leng-leleng nang iti sare kere mangkiin acara compon Bapak Muhammad Sawi kak dinto akompol setuju muslimat kak disah sekecamatan Pelengaan tepuk tangan mator sabanika apa saya kalakoh mabada pengajian minangkah holan potranah ben potrena seampon sobung umur se Asman Hendra cukan basada sebini Naura muka-muka arwanah roh-ronah saya kedua Kak Adinto setuju banget tuai tempat Kak Adinto sarang Gusti Allah jember bunga kopurna amin Allahumma amin torcukan bangga sapona gula ben panjenengan akhir apa debun Allah apa saya tahu orang jadi ya sobung Gusti nyona swarga ingin apa punten debun Allah niki hadis banika Debun Allah ka malaikat tugas nyari pengajian benyareng adzikir banika. Petawah orang saya kumpul ke swarga punten. Mun tau de remah cek sangat teroma soal-soal. Kemudian nomor 2 pertanyaan Allah, apa sih kata aku bi orang jiriah bi kaum se kumpul Roma namat sawi de malaikat debun Allah. Engki banika takok de neraka na ajunan Gusti. Tahu jadi si hadir dek katang neraka punten mun tahu dek remah engki cek sangat tatako ben majau ben buruh berkah dari apoi nara kemudian Allah Ta'ala ni pas nomor telok mesen ke malaikat saksi malaikat ego deki ben ngocak tinggal lober acara beni mangken ki kita lober ki pengajian ni kan ngocak deki ben jeriah kumu maghfuran lakum ceke ben kapi hale esapora sareng Gusti Allah Subhanahu teti situng bani kenapa se epenta bani kabi Allah Taala paringna se nomor 2 napa se bi sampian paling kata aku banika ada remata kok masuk ke neraka bi Allah Taala bakal lindung dari apoi neraka amin sekaping telok banikah gula ben sampian esapora sateja sareng Gusti alhamdulillah teti neka nomor situng tebuna Kanjeng Nabi entar ka pengajian banikah ekepongin ekeleng-lengin para malai se malaikat kelak mator ke Allah se Allah Ta'ala napa akhirah swarga iberi'na neraka bi gula ben sampian eto topa pas kemudian tusa-tusa na gula ben sampian bekal esapo Bu, orang entar ke pengajian panika selain barokah odin barokah ilmunah cek ko beter sambiat insyaallah juga barokah rezeki tak benarik ngaji tapi mun ben minggu insyaallah beda iki napa punten tak benarik ngaji gula ben sambian ngaji na gula ben sambian panika waktu engak panika juga waktu seistijabah apa napa
Allah Subhanahu wa taala pada kata beuna Gusti Kanjeng Nabi lebur ka manusia se akompol se to naria to ada Gusti Allah baik kenikah adzikir pagila adzikir tenggi baik kenikah nyari ilmu ataupun kenikah asadeka ataupun kenikah mabada musyawarah tentang kepentingan umat kemaslahatan umat maka keutamaan ingat panikah bagi orang laki bagi umat Muhammad juga bagi orang bini kenapa debun Kanjeng Nabi mangqadha hajata akhihi qadallahu hajatahu. Dalam hadis lain pada riwayataki kanallahu fi hajatihi. Artinya siapa orang senekani hajat orang pada Islam mah debun Kanjeng Nabi maka Allah Taala beri dalam hajat orang jiria. Menteri berita hajat saja. Sambian Rabu hadir deka into selain nekani acara rutinan dari pengurus Ancap juga minangka oncengan dari Bapak Muhammad Sawi mata kahajat urusna pengurus Ancap paranya setuju banika mata kahajat urusna Pak Muhammad Sawi minangka ngahole potra-potre na tempat ka into maka gula ben sampian cek kau beter Allah Subhanahu wa taala bekal nekani hajat gula ben sampian amin Allahumma tina tak usah cung-cung sandi otang andi paraben tina cek lanceng ni andi lanceng iki andi urusan gula ben sampian panika kalaben pemerintah kalaben tatangkeh kalaben kiai anak gula ben sampian beda semuntuk beda ngaji kapi saat samangken panika aten sampian akertek boy pon le epereng sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala panika debuna Allah nang surat Al-Mulk sah napa debuna Allah wa huwa a'lamu alimum bidzatis sudur oning deka napa sebede dalam ate kena kertek gula ban sampean napa boleh eko caki pakun mireng alimum bidzatis oning deka sebede nang kertek na ate na gula ban sampean mangkana bo tangki ciri-ciri na orang panika masuk ke swarga di antara na tak dendaman tak ngonekan iki napa punten mun sampean ki tak santak kelunek ngonek panika berarti sampean cek pate ngarep ke swarga katina apa cek ring panika ampun bebetek kiai ampun ring paparing de Gusti Allah sabe endek ten gula nika ngosokan kiai gula panika pegelen ring pegelen panika pakun ngonek ngonekeun mat nyemat katabu panika mun berbareng senyakeun napa boleh orang sing ngucak lebet ya adeun mata ten kula tak males panika tak mare tak mare sambian kocak bi orang soki oleh nang butuyul soki oleh narajo iku jadi babi ngepet, jadi patek jadi-jadian. Apa bodoh makin bala anda je, cak kerja. Lamun ke gunung rela karena kena ngena. Muni anu beg ngasabar wana desa. Pangocak sampean bum masa tongkrong jo tak kesambu kok aro lenano sampean aja jeling ki kalako namun tak jeling ampon kene ka seekocak fitnah kene ka seekocak dhonnun seekocak panyangka seju jadi Allah taala ni kak inna dhanna la yughni anka syai'a Muhammad mun ban kanyangka cuba ka kaum jeriyah tak kira jeriyah abri apa ka ban keuntungan urusan dunia urusan akhirat, urusan ibadah. Orang sekencang yang ngajir ya Muhammad. Asan-rasan. Andi penyangka coba aben ria. Maka aben tak bakal tenang udik neng alam tun. La yuni angka syai'a. Inna ba'dadhanni la yugni angka syai'a. Napa inna dhanna kwa. Inna dhanna la yugni angka syai'a. Muhammad, saungkuna prasangka na ba anjiriya. Monjiri la karla tak nyata. Kun keng benjang ketok. Maka Arya
beun tak bakal ngaule kapungaan kesenengan nang yalam tun mangkan na bu bi Allah taala panika pakon gula ben sambian husnudzon kenapa apa iki mun kalakeh patut curiga bi lebih osom medsos ya lake pada waspadanya pada waspa salang je gengki napa punten amit sos mun la orang andi pasangan andi anak kalak sabar lo cok bi terlebih ya mun libat kol 12 pakai nyelket dengan wisi roa ken saja tanya aki bi selake di melek oi gua apa kalak kole wisi macam abit tele sekelen kak kelak ngakan jempu je benyan di melek tatang ke apa macam benyan akan jempu aroce kak abit tak aroce padahal tepan tuti nang dalam yang sayangan bededim maban sayang engkau bedeng ewisi apa yang kalako tako temu lake bedet ada beh cok nyak benyan kana toron kok mun ngaca benya ya tina ca aswara orang saya ngajiri ya ca aswara artinya dari mah pangasteteh aben banika tako aja pun segi buru banika capok belai dari Gusti Allah dari mah tak tenang odin nang yalam tun tampuruan panika debun kanjeng nabi kareng lake ataupun kareng bini lebih-lebih de orang lake ke bini na panika mun reng lake panika sobung rasa tampurun sakale pakon tetireng bini peuy debun kanjeng nabi benih hadis lain panika nerangake kanjeng nabi tampuruan de sebagian dari iman tampuruan sebagian dari tampuruan panika gula ban sambian cek sampai lem dalam geluh cek sampai rata sara geluh tampuruan ya tampuruan ceng cek rasa arah panika anapa tampuruan sesara geluh panika cuken tak epakon sarang agama mon korokun antara kata tangkena antara namoy kenika bede paraben sambian coba langsung narka polan bede paraben na atau antara ke berung polan bede janda seumpama polan si alatinin ratin polan yentarin molo lebih lakin sambian kenika jadi kal congok lo gede gelu mun kira lain pangalan kasambian napa boleh tinggi tanya aki apakah mak laka barung di sama lolo cak barung banyak engkau tampuruan kake mun desa tak usah sambian nih kasih laki acaca mun leger-geren karo berarti sambian ngerti pun belen nah paham gor-goron ngarasi temu arwah korang apa kok kak wah jala banyak meliaki bi kaki bedak meliaki bi kaki maki libur ke berung ya ageru boleh pengerti sambian gini saya ngajak ke muslimat dan melolo amacak deng sakadeng Roma kotu ama mun tak takar bede muslimat dan tak takar bede mantan sambian pahinga nyebelorong penta beter wah mun parloi ngama lampir Allahumma sholli ala Muhammad jelas iki teti Gusti Allah Subhanahu wa taala jebon ten gula segala mesen ka gula ban sambian melalui Rasulullah panika cek ka nyangkaan coba ka orang lah husnudzon bayi tapi curiga parlo bede karena curiga bencemburu bagian dari cengce sampai rasarah tak kok merusak hubungan rumah tangga hubungan keluarga hubungan panika juga kalaban bela tatang faham kasa encan napa nyaman kasa feti vera lembe karo sedang saja dari malagun karo yang sedang saja mun sekonah berarti umurnya ketuaan sogula yang sedang Kanjeng Nabi ini kelebur kedeng sedeng agama Islam ini juga hukumah deng sedeng tak keras engki tak lembek maksudnya katipun apa Islam ini keneng tengah-tengah orang Islam juga pemahamna kudu neng tengah-tengah tidak terlalu ke kanan tidak terlalu ke kiri
Maksudnya ke kanan ke kiri kok ketina apa? Kanan nih terlalu keras, kiri panikah berarti gula ben sampean menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Beda nggak tengahan. Orang Islam beda nggak tengahan. Maksudnya kata apa? Kanjeng Nabi beda kata bu inna min khairil umur awsatuha atau khairul umur awsatuha. Saungkuna paling bagus seperkara panikah perkara sepaling nganeng sambian pegel kala nganeng sambian bunga kala nganeng sambian sesa kala nganeng sambian cokop dunyana kala nganeng sambian korang dunyana juga kala nganeng apa nih kemun beliaki ke aten gula ben sambian kala bedenah nang tenang paham iki kala bedenah nang tenang genikah seekocak kona kona apa nikah naremah bagian rida de bagian seeparengaki Allah kagau leben panjenengan sada leni kona ane kan nang etengahnya mana bu faham iki monoreng tanah nang etengah manikah muntak lopot la agurunggung gumerenggu ataupun panika abon manika hung pelengkungan iki na punten boh may lahir aki kutunya sakali be pangeran kok mon pamiskin na iku aduh be pangeran mungko mapa saya beda iya salandi laki-laki be coba salah coba ko ora saya beri na sebulan sekalian tineng ko aceng keraceng malala saroja selingkuh cemue tedong sesakung pelengkungan ke Allah Ta'ala sambian ngapa nikah gula berpanjenengan misalkan atau panjenengan ngucap ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ngapa nikah berarti sambian korang ngateng sambian panikah ngapain kir gelu ke nikah ocan napa boleh sesoki pas ngucap deh letin narama kita enang kaki pengajian tina ramakela cokop tangtunya tina make engko andi kewajiban sekat cek beni pangeran si abri beni pangeran si malakongko engko si nyari tibi kenikah akala sapa sak labeh cek tendenggi sak labeh de remalambe miskin minta soki ke kanjeng Nabi ternyata tinggal soki aben panika de remah terek telebet ter pentai zakat bi Rasulullah tinggal banyak buah-buah na zakat na bakal luar salaba makonan ka sahabat engko pakon bi kanjeng Nabi apa dari mak majer pajek cek mulai lambat ada pajek kan pajek zakat padahal keng kangkui nyoceh artana gula ben sambian mi ame di antarana arta panika beda sekotor kala ben barokana kenika zakat kalau ben kewajiban sebi Allah Ta'ala wajibaki de ka orang-orang sakeduan kelebihan ben cokop memenuhi syarat kangkui zakat maka kenika wajib keluar zakat paham iki seta zakat gula tak ada bahasa nisab mage palebur asada cepon ke muhlis nasir kasa de remah sedekah mangko lebih bagus tempeng sedekah tembok jelas sedekah mangko lebih bagus tempeng sedekah tembok nah apa maksud dengan ini filosofi gini kah bahasa yang mengandung makna hikmah iki napa punten artinya orang soki kalau kun romana tembok pager empak masaki beda satpam nang yaden mun parlo beda paten iki napa punten kini kata ning masuk ekor sakor orang reng bermain tak bisa masuk reng minta amal tak bisa masuk reng awal cuel napa karo si on karo tak bisa masuk apa boleh saya ngangkui sepeda motor tak bisa ba dak remah rezeki negatif mun ki zakat bocor nang ke pengajian ki pendenan ajare deng kadeng beda pengitek pahe totop kapi nikah kurang bagus ki bagusan orang si sedekah mangko dari masa sedekah mangko nih kah abri sarimi belum Jumat ka orang ataupun bakwan ataupun kini ke esenan apa silakan lebih orang bisa kolek seumpama nih kini apa punten eka bunga nguti pas kemalengan orang selebrasi sedekah mangko kamale sepeda hilang datang kepi tetanggen tak usah soro kalau kun asiaran sepeda naik
Benih minta tolong intare bede maleng benih. Ben panika asiaran bahwa kenikah sepeda elang sepeda mana tua maleng. Tak minta tolong kata tengah deteng panika. Dimai sare. Iki napa punten? Lemun selebura sedekah tembok kaelangan panika. Maleng malarat sia sedekah. Tak ma keluar zakat jan segi buru bi abe encan tatangkeun. Tok patotok ya gua. Iki napa punten? Jadi sedekah mangkok lebih bagus daripada sedekah tembok. Paham iki? Sedekah mangkok lebih bagus dari sedekah mangkok. Apa jadi ya? Allahumma salli ala Muhammad. Paham jelas ini? Aneh kaki nomor situng bu saya bahas bu. Oke terus. Para rabu sebatan kaulamul jaki nikah boleh. Sekenceng ngonceng belai ka gula ben sambian. Akibat gula ben sambian panikah lebur prasangka coba. Tampuruan terlalu. Maka gula ben sambian bekal ecapok penyakit esur. Encan rengkona. Napas sur nikah mun bahasa keren nah trauma. Napa? Trauma apa nikah? Cak meturen pole jerah. Iki napa punten? Jerah. Trauma. Akibat trauma, akibat sur aben panika bingung aben panika kempang emasoen setan panika derma pola bi orang lain ataupun pola bi setan gula ben sambian akhir orang nagena teti tak gen se asal beres sesinting paski maka gula ngocak setiap pengajian mun ka orang bini karena orang bini panika lemah batin nah gempang ekude bi makhluk alos gempang panika erayu bi orang laki gempang sampian aobe pendapat sampian terhadap sesuatu karena pengaruh lingkungan nika orang bini enggak apa nikah lemah batinnya sepon segi buru empak segempang mason setan kebetulan sampian penyebab perkara panika nah pacan gula saben PT bingung takok pegel tekerjet napa bingung takok pegel tekerjet sekalian lagi bingung takok pegel tekerjet nikah saungkuna benih ka orang bini malolo tetapi makiring laki pada orang mulla kodung bingung aben panika dari kebingungan tak nemu jalan keluar akhirnya setan masuk tinggal masuk seberlaku panika keaben kekuatan panika benika kekuatan batin sedari Allah tetapi kekuatan batin saya pengaruhin kalaban saya karena nikah kemudian bingung tako terlalu tako gula ben sampian dek ke badan terlalu tako gula ben sampian dek ke jin dek ke tintetin iki napa punten tako gelu ka perkara yang apa nikah bedereng kepatian tak nyening nyeting tanah sampian ompaman dari tako ndak tako sing akan dari beri orang mate ben lain semacamnya tetapi kini ka kabuktian mon orang andi pantangan epa konca ada napa gi bagian diri orang mate termasuk sebuan nikah beda orang si tak kenging tinggi cepon mana bi kenging nikah komat mana bi ngakan maksa panika komat maksud tika asa ketipun apa mak pas bisa terjadi enggak benika kenika seestone beliaki deka aben tibi yakin ben punten ka aben tibi gula akeduan sapopo akeduan penyakit enggak benika yang punten tak sakapinah koncengan ataupun intar alabet orang mate beliau panika pas tak ada punten lah sakalah panika ada ting besa-besaki ting beresmanan deurna bi gule kocak be ajunan kak mana bi teoretisan ba tak ada apa napa yo no kurang yakin gule gua mun level ni kan beda beresmanan kan selain nyaman boleh gule pas mantap yakin gua lapar boleh gua beda rem beda berarti beda yakin injen beda mantap injen beda beresmanan beda tak beresmanan jangan gule garo mane man ceuring masaan man nyaman kene ka kebenaran saya kasih eteun bani ka bekco gopen bani Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngapa nih kebeli aki ke aben tibi. Mun yakin mantap teer insyaallah salah
Tak kira komat penyakit yang kini apa punten. Mun terlalu takut kabar karengak pada kagula ben sambian kempang masuk se. Karena keyakinan sambian benih ke Allah, tapi karena penyakit takut datang, maka si datang bani ke benih pertolong na Allah, tapi kini ke si datang kuda na se. Faham? Mangkan cek terlalu gula ben sambian mereka takut dalam urusan perkara selain perkara dari Allah Subhanahu. Napa boleh pegel lagi? Reng pegel kencangnya pengaruh setan. Mun kodung pegel tak milih siapa? Beda kiai, beda ustad, beda matua, beda tetangga, bahkan beda malaikat sekali setin banika. Lapus iki napa punten? Anapa bola nah? Karena aben pun lapak. Idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Mun pegel ben kapi salah situ ngaben kapi debun Kanjeng Nabi pakon au. Mun tak beres Kanjeng Nabi jepun sahabat falyatawaddo audu boleh gua. Kemudian mun tak beres Kanjeng Nabi falyatawaddo audu boleh sampai 3 kali. Yang bocor benih gula saya tanya aki. Mun gula saya tanya aki kapak kalian sendem abi gula. Mau na tak beres make ngono. Iya torkoban mana. Lepah beres pola. Allahumma shalli ala Muhammad. Para Rabu sebatan kaulamul jaki cek ko beter. Kemudian seterakhir bani kata kerjet. Orang cek tak kerjeden dari urusan apa ini ke pampo setan apa deng masuk. Kalau bentak kerjet sambian bani ka paham iki? Mangkan mondeng tak kerjet innalil astaghfir subhanal. Engki napa punten? Benih diandin sambian saya samput. Ha! Wah, beda saya keding ki bro. Beda. Nyepudin tibi. Reng jual kacang boleh. Itu lit. Kacang. Itu lit. Aduh, iku wah. Te terus aki di gua terus marin aduh jadi ya. Aduh, iku. Napa sambian make ngobeng na kacang yang kiring perempuan do biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bigula etulin mereka aja ngabu aduh ego te terus aki mari aduh ego engke sing kenceng ngak kene kene iki kene ka tak kerejeden latanya mana iki amun lata ngapa nih ke engke termasuk bagian dari penyakit tapi penyakit lumrah benkap para Rabu sebatan kaulamul jaki panika hubungan kalaben napa nyaman saat samangken panika aholan kitab Usfuria bede cerita orang bini bedenya bis ka Kanjeng Nabi tanengane kagatonon. Tinggi periksa ni Kanjeng Nabi arah apa ban mak katonon ngak jeria mak rebeng taneng jeria. Napa karo nyaman bu? Kolot tangki. Kolot benih lampang kolot nih ka. Ka tanengan ka kolot. Saka dinto Kanjeng Nabi abtina tedung malam mapas amimpe kiamat kain itu terjadi. Ternyata abdi Nabi Allah Ta'ala pangulatin swarga. Kak di sabdi ngate lain ring sepola ke abdina karena lamate saja. Ben saya kalako apa abdina ka adin tu Gusti Kanjeng Nabi mundut ngalak neku canteng nyelo aing dari Telaga Kausar apa ring ben Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali. Lepas ni kan aku cantik, bagi ke orang umat Muhammad panika, nolong ingin maki juga, sepak. Akhir tan gula, Pak, macam bercerai sambian, keuntungan dari Allah kesambian, barokah kesambian. Tapi tan gula Pak, maki korang bunga, cilingaki sambian ke tibi. Kak di mambu, tak tahu ping, congok nang ibang lobang neraka pola berde disa, pola kita masuk. Pas ring bini bani kata yang ki nyoneti ke Allah kangkui entar ke bang lo bang neraka kita masuk bani ka ki beda bang lo bang neraka pas kata longku sembun neku dua saya teku embu bani ka napa keji pelem karo tanggi sekangan sekacir bani ka kain ledek budek karo abon bu sambian mak ikan je apa mak bude ke esa porong ben Kanjeng Nabi ben sahabat te cen kule je tak renan na bu katina apa nih ka tak jadi ya ping engko ria orang rajin de remah ka pengajian nih kuah entar ka pengajian bede pengajian nia pengajian engko mentar ping mangkat kemudian engko kapaan bano ping pelak ping engko mun lamin ta apaan bano make lesoy je kajena kelurah
Cek ngacerita artinya apa? Toat kaselake. Kemudian engkau apek teping kata ngembu ben kata ngepak ria apek teh. Tapi arapah engkau mangak ria engkau ting atanya ke malaikat. Apa napa malaikat ten gula mak sabanika been ria dek boleh setong polancer. Polancer. Paham? Saya paling cerek biasa nepak apa mbu? Aduh, yakoh. Celaka. Mbu apa pak? Aduh le. Betin aja. Tak le keketak pro kana. Allah. Caya kau tak minta gembu mun ya. Nyari ya tibi bayi. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya tengki dari beli seseana apa nikah, abeli boleh ke swarga. Ya Allah nyoneti abeli ke swarga. Tapangki sareng pak, kula apangki sareng embu. Derem meping bede beng lo beng neraka. Saya tekuk bani kedua pak, tinggi tanya aki biten gula bani. Napa saya tekuk bu? Arya tang sedekah selama di alam tunya pingi gua. Arya pelem saya begini tak keningkakan, tapi kok begi goreng. Ternyata bisa makan kenyang sekeluarga gua. Saya tak tanang. Arya bing satanang ria. Ari bede lap tak yang kue depor. Bede orang parlo bing kok begi bing. Titilakan lebo jen buang keci ban. Ben lap ring bini ini kan nyak benyar mau sedekah saya coba. Sekus-bekus yang kui tibe. Padahal Allah Taala ada bu. Napa tebun Allah Taala banika? Napa tebun Allah ini yang jusen karo. Lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Kakek tak kira ngoleh kebagusan mun tak takar sebur lebur jadi ke sedekah gua. Nafaka aki. Jalan aki ke jalan al. Jol beda napa? Beda musibah seumpama. Beda musibah si andi angkui ngereng berkumpul laki angkui nolongi tan si kemusiban. Capok gempa bumi, capok tsunami. Saya beki si genteng si juba. Aberi bocor dengkat deng merongo. Ya minta kalampine ko anu tsunami nang disa beda anu itu nyaki bubah merongo. Tak norok meleh kun minta ai gua. Make sapa Tina raja sakasa mending minta jadi ya. Wa ammasaila fala tanher. Saya ngak mun bereng ta minta ke roman sambian cejuk ojuk. Mun tak andi ke bele tan. Mun tak abri tina cek aja tikul make minta sambian gula tak abri ampon. Tak kuat tepak ka malai. Malaikat Nabi Ibrahim ni kepenasaran. Malaikat anak apa mak ibri titil khalilullah. Ternyata paling lampeun manos. Paling lampeun manos. Darma Nabi Ibrahim panika mak pas ibri titil khalilullah. Kenika waktonah Nabi Ibrahim ni kemalem erabuin bi malaikat sepenasaran na pesabab Nabi Ibrahim ni kese inga apa nika. Nika pentain malaikat panika nyamar tadi orang miskin. Tadi orang neke kitab durrotun nasihin. Gula bani baik. Nabi Ibrahim panika wan aja benyan ontah ceren sape ambi banyak Nabi Ibrahim panika. Aibuan panika kuna ratusan. Pah datang malaikat senyamar orang miskin. Nabi Ibrahim bermain nun. Jasa ngereng kanja tadi. Kada tengan deng sumenep biasa tadi. Bermain nun. Pak, sambian tak usah nikah. Sambian ngucap subhanallah sekalian. Sebuon ta seyo bugula semangken banika. Sapara apa din sambian, Pak. Kor ngucap subhanallah. Subhanallah bersada buaki subhanallah wa bihamdihi. Sekalian dari pungan Nabi Ibrahim, beda orang nyebut engak banika. Nyuci aki dak Gusti Allah Maha Suci Allah. Paring aki sapara apa de. Mun sambian Pak ngucap dua kali, Pak. Nika saparon din sambian, Pak. Mun sambian ngucap telu kali, kalak sambian kepi gua. Lepas nikah, semalaikat si aroba orang miskin banika pas muka dek panyamarna. Ibrahim pantes sambian atitel khalilullah kakasena Allah. Polan sambian nikah tak perlu dek ketunya ongku, cuma perlu dek Gusti Allah. Mun mangken banika tengki sakone parlo na ka Allah, banyak parlo na ketunya. Ayo aku.
Iki punten. Aduh, mun soro kongku yago. Mun terpan oleh tunyah pangeran kercet. Kalau pa? Mun terpan tandi, aduh pangeran arsa bedaya deun. Aduh ya Allah barengan ya Allah. Mangkan nanjan segi iburu. Teti orang paling bagus kala ngateng. Engki tampuruan apa lebur goreng kalah ngateng biasa. Karwa, cepon Kanjeng Nabi berdasar debuaki bani kedebuna Sayyidina Umar. Napa? Habibakah haunan ma asa ayyakuna begitu kaya umamma. Kaleburi pereng saya kaleburi beun jadi ya deng sedeng be. Tako jadi teti musuh na beun. Iki napa punten? Wab begitu kahaunan ma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kel biang ku ka orang tako teti kakasih na beun. Iki napa punten? Artinya tabi ngada gula ben sampian sesaben bunga banika pedeng sedeng bayi. Faham bu? Faham iki? Pon. Terus gula ki buroning kenyataan cek ring bini banika cerai. Ya tak kapira. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai ngiding pengajian banika palam pergi. Engki cek palam biongku wala tabsudha kullal basti fataqud malumam mahsuro tebun Allah. Tadi debun Allah Al-Quran kasa nerangaki bab cerai karo. La napa? Jadakah ila maghlu napa? Debun Allah Taala gula gelopai gula. Maghlulatan ila unukika wala tastabsudha kullal basti fataqud malumam mahsuro. Debun Allah Taala ya mbanjiria andi tanang jadi cek sebab kali era malolo cek neng daya malolo napa neng daya napa sanika neng sanika tanggi maksudnya sero cek cer debun Allah Taala ya keng cek balam pergi yang mana di itunya jadi ya tanang wala tabsudha kullal basti artinya cek kora beber tanang jadi ya cek balam biong kalak ding sedeng ba fatak ode malu mamah suruh akhir banti bi sekawalahan debun Allah mun ban balam kel cerai tak oleh lampu kelu tak oleh kalak sabiasa ba. Ya mana pentai amal sambian bani kapahkun gorokun ru nyambiru. Orang ibri tak abri pakun itu aki sambian lebet neng yamal karo tangki. Lebet sambian bani ka. Amal lebu tikel tak usah morongo tak nyaba tak usah. Iki napa punten? Dua aki sanika terparing taka hajat napa saya minta aki amal iki napa punten entah masjid napa pondok napa pesantren napa musalla ya Allah pataka hajat aki ten kul bisa dua aki kul iki cerek Gusti kebele de ya Allah ngakop Allahumma sholli ala Muhammad pon lastare nikah orang bini gela bu orang bini cerita na nikah kebele tadi tinggi tanya aki babi ten gula kebaya apa kene kebu senya mana keci rena engkau mun lapar ikumbi di kok mololona ikumbi kengari ya nak mulai engkau berenang edina beni sajon korang sajon atambe gua atambe tadi engkau tinggal laparan ria seikakan nak kain ni kebu kebayi apa Arya sewabuh panas apa neraka engkau kendeng tak kuat nak akhir usah elab engkau angku elab regua ya Allah akhirnya pas ring bini bani kediri ni serakam buun maksa pak gula nyona aing sakone sebi sampean iselet naki ka orang banika ka umat Muhammad se oleh keuntungan nginum aing talaga banika ada aing talaga setuju gula ban sampean aing talaga kausar amin Allahumma inna a'tayna paham napa kausar banika talaga cek saking jandeng kanjen nika edam waduh tangki napa orang sing nginum panikah bakal pasti aben masuk ke surga Allah amin Allahumma karena bu seceleng bisa ratin setak tiksa bisa sampur kemudian orang seandi icap masuk neraka bisa masuk surga gara-gara napa nginum satetes sampai secol degen satetes dari aing kausar panika Allah Taala seaparing khusus dek ke umat Kanjeng Nabi ben umat paham pon lastari panika maksah se anak panika naradei kata nang apa
gula pada ke peringaki ben punten bi sambian gula nginum akhir ni ke kambu pola membu bisa saya Allah nak pentune Allah senga beun ria bi malaikat esek sedeki nangidin nak salaban are kun amin pesetian can pan banika akhir maksa si anak itu tak derita nang tibi aing kausar banika karep aben intara ka benglo bengan neraka banika kembun le banikun eselen naki banika pola niat ibeki kembun banika tak sampai depa kembun pas rebeng tanang banika le ni kepas kolot keje kena tedunga orang bini tak ro noro apa anak-an selakarla tedung biasa katampiasan lalakon na orang sepona seki selama odi napa akibat terlalu faham jelas ring bini ini kapas mator de kanjeng nabi ngereng kanjeng nabi nyona tambap tina de kaajunan pah kanjeng nabi adua de remaduan kanjeng nabi ya Allah kalaben mimpenah sabab mimpenah orang bini ka adinto ajunan si ma mimpe ajunan si apa ring de ka kolot di tanah orang bini ka adinto saat samangken jukan abtinanyo onda ajunan sopa jepa beresaki pakon neku de tongket kanjeng nabi orang bini banika tingi teku adu akati banika kanjeng nabi akhirnya banapa beres orang bini banika alhamdulillah beres hikmah kagula ben sambian napa nomor situng banika terus sakito ada gula ben sambian kengce kalau pain begina orang lain sebedeneng sambian niki bejana sampean sebeda orang lain kau napa lebih karapet sambian ngun ingun na sambian seelati ni sambian pasera foto nah kelenon orang mun la keluarga nak kana mun la pelik laki bini apa nikah mun nang eseriat beni kewajib na sambian bon kecuali kini kaki parlo bingbing na sambian karena bingbingan ni wajib de ka orang tua ke anak selama anak panika kangkuy nujuh napa ngaul leri dona al cek pas onturi polan aben panika kop cokop bedeng aparloh paraben anan sambian panika pahe pas raki semenoh nah punten lapacan kakek cong taro nuru ala da iya saken lapar kenyang bungan sosan apa can kakek cong hake katangki tapi duan sambian pakun eka parlo bi na poto paham doa ki fokus nak foto panika meskipun pernalanya lah ke sambian mon kita beres sambian panika tengki nyon petotu ke Allah tertulis beres penyakit kena foto panika sekil pekil panika faham Allahumma salli ala Muhammad pon para rabu sepeten ke ulamul jaki lebih sejam lah kan aduh lesolah cerita mare bantaki Pak Idena kompolan kelak nomor tung saya cerita ki kau tunna bedempa marah patotok sakali kau tandi otang kamat sawi ben muslimat nomor situng dari mah malaikat ngeleng-lengin ke pol kompolan tadi nomor dua wa hafa wa ghasyiyat humur rahmah senyamana kebelesna Allah bekal sibuk kangkui nyari gula ben sambian alhamdulillah napa rahmat panika kebelesna Allah napa saya penta sambian tulip penta mangken kerta kaki ya tena penta langsung pada ke Allah akabi pada sambian tak apa ya Allah ya Allah ya napa saya kahacet kemudian saya nomor telok napa dawuh kanjeng Nabi hikmannah ataupun kautamannah orang apol kompol panika wa nazalat alaihimus sakinah ketenangan bekal toron artinya apa gelak kan sobung si miram metengki mirang ngaki sateja anapa polan bede se adikir bede se ngese pangaji namun ramme sambian toron gule ma'arwat te jaring beni ni kemololo kalakuan gule Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian saya nomor 4 apa nikah? Ini yang paling penting. Bunda kanjeng Nabi napa? Wa dzakarallahu fi man inda. Allah Taala nyebut ya dan para malaikat sebenarnya nyaras, nyebut de malaikat sebenarnya atas langit bani bumi. Wa roh iko bunda Allah. Cak saking cak matura aki, abesaki roman matsawi. Nang ete judeje, nang erek-kerek rosa te beda pangajian. Arwah orang-orang sisemak kengko kapi bunda Allah. Alhamdulillah. Wa dzakarallahu fi man indahu. Nomor 4 Allah Ta'ala nyebut gula ben sampian selebur apol kompol nikah dek golong na orang-orang sesemak ke Allah Subhanahu. Andai kata pas mate sampian cek ko beter mate na mate syahid fil akhirah mantar ki lanceng umur kelu amin Allahumma amin. Nikah cek lancengin boleh totop saban nikah mantar tetik ilmu se manfaat
ilmu semanfaat panika ciri-ciri na berdempak katinapa ia dingaki pikiraki ia malaki sebara Imam Ghazali saatabu di dalam kitab napa Ihya Ulumuddin sakadin topa mator di batan gaula muka-muka Pak Muhammad Sawi sekeluarga sajana saja amin sajana lancar usahana amin gula make njan sambian tahu saya minta ke Allah Ta'ala pun ngutus malaikat kangkui abekelen duaan sambian supaya pada benduan sambian ke orang lain. Adua fokus ke orang lain, malaikat bekal adu aki kia ke Allah Ta'ala ada remah. Antah wala kami telah delik beentong keleki ngajiri kia, manteran ngajiri kia. Dua aki toreh tuan rumah, manter-manter ban lancang umur, amin. Sehat wal afiat, amin. Paringin teka hajat, amin. Jauh dari musibah ban kepulai, amin. Montor itu aki ngak ni kau cenggule roman sambian. Ngoca amin ngak ni kesambian pada benar doa aki abenti jauh-jauh iki engki ngoca ke orang lain cuba bekal abeli kesambian tibi wak lang akan coban tibi ko bi orang ngoca bagus ke orang lain bekal abeli kesambian tibi man amila saliham fali nafsi wa man asaa di ka andi tibi sateja amin Allahumma manter saya kau le saat samangkin kencerin sebanyak seraja barokah ban rahmat Allah saya kahajat gula ban sambian parengaki sareng Gusti Allah saya kata aku gula ban sambian seteja muka-muka icewakin sareng Gusti Allah muka-muka gula ban sambian seteja waktu ngadep pada Gusti Allah dalam kabaran husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bitaubah wal qabul wallahul muwafiq ila qomit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh